Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Umwimerere TV, dukomeje kubashimira kubw'urukundo mukomeza kutwereka, tubibutsa ko amakuru y'umwimerere nta handi wayasanga, yaba muri politike, uburezi, ubuzima ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Tugiye kubabwira muri aka kanya impinduka zibaye muri guverinoma y'u Rwanda, aho Perezida Paul Kagame yagize Colonel Regis Rwagasana Sankara umuyobozi wungirije w'ibiro bya Perezida wa Repubulika, mu gihe Viviane Mukakizima yagizwe umuyobozi wungirije w'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Izo mpinduka zatangajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe kuri uyu wa 10 Ukwakira 2025. Viviane Mukakizima yari yagizwe umuyobozi wungirije w'ibiro bya Perezida wa Repubulika ku wa 18 Nzeri 2025, bivuze ko yari amaze iminsi 22 muri izo nshingano gusa. Mukakizima ni umwe mu bayobozi b'inama y'ubutegetsi y'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, kuko ari visi perezida wayo aho yungirije Israel Bimpe. Afite inararibonye mu bijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho, kuko yakoze ku bitangazamakuru byinshi bitandukanye birimo narrateur. Yakoze kandi mu bijyanye n'itumanaho. Uyu mugore rwose afite ubunararibonye bwinshi cyane, aho yakoze mu bijyanye n'itumanaho mu biro bya Perezida guhera mu 2012. Guhera mu 2021 yagizwe umuyobozi ushinzwe itumanaho mu biro bya Perezida wa Repubulika, umwanya yavuyeho agirwa umuyobozi mukuru wungirije w'ibiro bya Perezida wa Repubulika. Mukakizima afite impamyabumenyi nyinshi zitandukanye, harimo iy'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu masomo ajyanye n'itangazamakuru yakuye muri kaminuza ya Daystar, n'icyiciro cya gatatu cya kaminuza yakuye muri kaminuza ya Warwick yo mu Bwongereza. Ku rundi ruhande, Colonel Rwagasana Sankara yari asanzwe ari umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa bya gisirikare mu biro bya Perezida wa Repubulika, Executive Officer Security Liaison, guhera mu 2021. Icyo gihe kandi harashize iminsi mike abaye umunyeshuri wahize abandi mu masomo yasojwe muri uwo mwaka mu ishuri rikuru rya gisirikare riherereye i Musanze. Lieutenant Colonel Rwagasana Sankara yize mu ishuri rya gisirikare mu Bubiligi, ARM École Royale Militaire riri i Bruxelles. Mu 2019 nibwo Colonel Rwagasana yarangije amasomo ye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya RDF Command and Staff College, aho icyo gihe ari we wabaye umunyeshuri w'indashyikirwa mu masomo bahaherewe. Umwimerere TV ikomeje kubashimira mwe mwese mudahwema kwitega amatwi no kwigaragariza urukundo, dukomeza kubasaba gukora subscribe, share and comment. Amakuru yo nakagaruka.